lesbian pop culture yn y mainstream. O'r diwedd. A ni moyn siarad amdano fe. A pop culture yn gyffredinol. Ydyn, trwy sbectol bach cwiar ni. Fi yw Cat Morris. Fi yw Catrin Herbert. A chroeso i Pob Look Babe! Just rhybydd bach i chi ar y dechrau. Mae yna siawns fydd yna falle tymed bach o iaith gref yn y podlediad yma. Siwr o fod achos o Cat Morris. Sos. Hi gay. Hi! Ni nôl! Ni nôl! Back at it again with the gay stuff. Good, the gays, and during Pride Month, no less. No less. But, I mean, ddim exactly mynd i page o neud fod yn ystod Pride, wan. Wel, oedden ni bron. Wel, ni nôl. Wel, ni nôl. Ges ti wylio neis? Do. Oedd e mor brysur. Fi'n gwybod bod fi'n gweud hwnna dro amser, ond mae all the other prysur stuff eleni, neu lot ohono fe, di bod yn fel ramp o lan at y prysurdeb sydd wedi digwydd yn yr wythnos y diwetha. A mae climax neu os dal mwy i ddod? Well, the big shebang oedd priodas fy mrawd bach. Okay. So, hence the hen, hence the stag, hence the popeth arall. Yeah. And, yeah. O, sut ath e? Beautiful. Maen nhw wedi priodi nawr, that's it. I know, mae brawd bach fi'n wr. Mr a Mr. Is that the right one? Na. Mae un ohonyn nhw'n Mr a Mr though, nag yna? Yeah. Ond, na, this one, Mrs. token straight sibling. Wow, token straight. Oh, I mean, statistically. Yeah. Well, surely at least un. Yeah. Oh, so na, llongyfarchiadau, Aled a Ffion. Llongyfarchiadau. Beth amdano ti? Is i briodas hefyd, eto, straight couple. A mae hwnna'n iawn. Mae'n okay, I suppose. Oedd e'n really lovely. Oedd e'n really, really nice. Oedd e'n awgyfennu yn yfennu. Mewn fel barn vibes. Fun! Yeah, really fun. Ac oedd Sam yn un o'r bridesmaids. Oh, so lovely. Oedd fel 50,000 o'n nhw. Ac oedd nhw gyd yn gwisgo ffrociau, ond am Sam yn gwisgo suit. Ni fel, yes, oh, really? Token gay. Hey! Oedd lovely. Oh, da iawn. Oedd nhw gyd yn gwisgo yr un lliw? Na, oedd e fel shades o lliw. So oedd y bride yn really chilled, actually. Oedd hi just trio cael rhywbeth fel lilac-y pinky. Oh, nice. A nath nhw just gyd prynu bedd yn suitio nhw. And she was like, yeah, stunning. Love that. I know. Yeah. Mae'n awful lot of decision making yn does. Oes. Fi'n mynd i briodas arall hefyd, wrthnos ma. Wyt ti? Yeah, Riri yn gwaith, priodi. Oh. I know. Fi'n methu aros. Bydd e mor fun. Hefyd, like, mynd yn drunk efo pawb yn gwaith is always a laugh, innit? Well, always a laugh until it's not. Wow. Really? Na, fi'n siŵr bod e. Mae'n really dwfn it. Well, na, fi jyst yn meddwl am fel office Christmas party, which bydd hwn ddim. Yeah. Obviously. So I'm meddwl, mae office Christmas parties ni wedi bod yn like weddol tein. Does neb really... Well, fi di clywed storïau oedd nhw arfer ddim bod a mae pethau wedi digwydd. Ond ers I fi fod yma, it's been alright. Fi'n... If I fod ti wedi cyrraedd yna, neu is society... Society's moved on ers, Yeah. Which is... Da iawn. Mae fe yn beth da. Yeah. A obviously mae llai... Touch what? Gobeithio llai o pethau fel gwael yn digwydd. Yeah. Fi wedi bod yn really problematic. Mae llai o pethau funny yn digwydd hefyd wedyn. That's the thing. Ond obviously good. On balance, really good. Wel, pethau ddim yn awful. I want the dramas. Mae llai o gos. Mae llai o gos yn y gweithla. Probably rightly so. I don't know. Talking of gos. Yeah. Oh my god, yn y tair wythnos ni wedi cael break. Fucking Jojo Siwa. Oh, Jojo Siwa, Catty a Amy got a music video. Amazing. Mae hwnna ar rest fi i ddod at. Okay. We're coming to that. Right, nawn ni ddechrau gyda Jojo achos, I mean... She's not celebrating Pride Month this year, guys. Oh, ydy? Gad I fod. Okay. Right, I'm not having this. I'm not having this. So, especially fel does he at some point wedi... Oh my god, 100% on ydy hi wedi dod mas fel, oh, okay, I'm bi. Not that she needs to. Nath i ddweud yn y Big Brother house bod hi'n pansexual. Do fe? Do. Oh, o'n i fel wedi dweud bod hi'n non-binary. A hwnna. I'm more confused. A hwnna. So, two things can be true at the same time. 100%. They can. I had missed that. Felly, sure. A hefyd... Ond beth sydd ti'n teimlo am hi... Beth ti wedi gweld o hi a Chris? Gymaint. And all of it involuntary. Ond, gai just wait, that TikTok algorithm is working hard. Ond gai just wait, popeth fi wedi gweld isn't actually confirmation bod nhw efo gilydd.
Maen nhw'n dweud beth sydd yn aludo i'r ffaith. Maen nhw'n touchy-feely, ond ddim... Ti wedi gweld y Snapchat? Na, fe'r Snapchat. Okay, well... Ond lle mae hi'n isa arno fe? Na, mae'n Snapchat ohonyn nhw yn gwely gyda'i gilydd a mae hi'n yn amlwg, like, sheet lan, ond maen nhw'n amlwg yn noeth. Ar Snapchat na fi heb gweld hwnna. Which, obviously, fi ddim ar Snapchat achos fi'n mynd yn llwyd. Because I grew up. Those things, well, fi'n just teimlo fel... Mae mas o age range ni Snapchat. Yn anffodus. And that's fine. Ond, wel ddim yn anffodus. Na, ffodus. Ond, fi wedi gweld ar TikTok. Ond, so dywed y stori lle oedden nhw yn gwely noeth, oedd hwnna di aros lan, neu oedden nhw... Oh, is it Snapchat? How does Snapchat work? I think mae fel Instagram stories... Mae'n aros lan am 24 hours, mae'n rhaid ti'n clic fe unwaith. Fi'n meddwl. Right? Na, fi'n meddwl os yw'n rhywun yn rhoi fel fel stori nhw, but ti'n gallu gweld y mwy nag unwaith. And anyway, oedd rhywun gyda llun ohono fe. Oh my god. It was public. Yeah. A oedd rai pobl fel... Well, fi wedi gweld rhai pobl yn gweud, well, they can't really do right for doing wrong, achos mae loads o bobl yn gweud, oh, it's publicity. Yeah. So then mae fe'n... What's the point of going to all of this for publicity? Well, because it's clearly worked, if it was. If it was, it's worked. If it wasn't, it's got the publicity regardless. Yeah. So, oedd pobl yn dweud, maen nhw gyd yn neud am publicity, a wedyn oedd pobl yn dweud, fydde wedi posto'r llun yma ar Snapchat, Snapchat o fe, is that the verb? Yeah, I guess. Bod, ti'n bod, dyle fe ddim wneud hwnna, mae hwnna'n llun intimate ohonyn nhw, fel yn gwely gyda'i gilydd. Exes anyway, so dwi ddim yn gwahanol. A ti kind of yn deall, am this, ti'n bod, pobl yn sôn lot bod lot yn hun na hi. Faint o pa mor hun? Fi moyn gweud bod ti a oedran ni, fi moyn gweud bod e'n fel... He's like 32. A mae hi be, 22. 22. I mean, dig. I think, mae dig mlynedd yn fine, mae 15 years yn fine. Fi'n meddwl y gwahaniaeth yw bod hi yn 22. Os hi'n 32 ac yn 42, be fine. Y rheol mae pobl yn dweud yw half your age plus 7. Plus 7? What? Plus 7, no, plus 7. Yeah, whoa. Now, do you know what I mean? So os then 50, it would be 32. Would be fine. Yeah. Well, so if he's 32, it'd be 16 plus 7, so 21. 22. 21. Math. 16 plus 7. 23. Oh, it's only a year out, guys. Relax. Well, yeah, ond dyna fi'n pobl yn... Obviously, that's not hard and fast rule. Mae hi'n dod o draws yn fwy... Hi'n mewn ffordd because of her life, ond hefyd yn fwy iau because she's not experienced life. Weird. Oh, I think she's experienced an awful lot within her life. Yeah, ond fel dim pethau normal that you get growing up. A hefyd, mae brand hi di bod yn really fel... Young. Controlled, for starters. So pan oedd hi'n ifanc fel, mae mam hi di wneud busnes allan o fel hair bows a stuff, based ar y ffaith bod hi'n fel, like, loads arian. Based ar y ffaith bod hi'n gwisgo bows ar dance moms a be bynnag. A ti'n modd, really sargedu cynulleidfa ifanc plant a stuff. A wedyn, nath hi ddod mas, a nawr mae'n dechrau, ti'n modd, wneud cerddoriaeth sydd yn trial rhoi'r vibe hun yma, ond eto bach fel rhywun really ifanc yn trio bod yn hun. A mae'r sain hefyd yn, mae'r like, tone, fel mae'r it's trying to be older, ond mae fe dal yn really pop, fel pure pop in the sense. Ti'n beth fi'n meddwl? Fi'n meddwl ta'r geiriau yw mwy na'r... Sain, siŵr. Ond... Power is a bitch. Take that, 10-year-old. I know. Ond fi'n teimlo'n sori dros ti, achos gyda'r... Sori dros ti. Gyda'r... Fi jyst mewn sioc, pam ti'n teimlo sori dros ti? Achos, mae rai bod wedi bod yn really anodd, achos pan nath hi ddod allan, a dy hi brand yma ble oedd hi yn neud loads o arian ac yn gyda loads o ddilynwyr yn perfformio i blant. As soon as dath hi allan, gath hi dropped gan... I want to say Nickelodeon. Ife? Gath hi loads o rieni yn gweud, so ti'n dod yn agos i'n plant i, so sa'n mynd i gadlu plant fi cael yn exposed i ti nawr, bod ti wedi dod mas o stwff fel hyn. Mae hwnna'n awful i unrhywun. Mae'n especially awful i rhywun mor ifanc. Mae'n especially awful i rhywun sydd newydd o'r allan. Oedd hwnna ddim that long ago. Na, literally couple of flynyddoedd yn ôl, really. Crazy. So... Fi... Na, pob parch am hwnna, for sure, ond I will never now, ond get over
gweld TikTok o hi mewn un o gigs sy'n Llundain dweud Chris Hughes' eyes. Yeah. Yn lle Betty Davis eyes. Just She's biggest ick. Hefyd, oedd ddim newid dim byd o'r geiriau. Na, just... She's got Chris Hughes' eyes. Ti'n fel... Unhinged. A mae e'n just yn fel sefyll yna, fi'n trio cael rhyw fath o vibe, like, is he into it? I don't know. I don't know, like, I feel like his type, mae mor wahanol o be... Not that everyone has to stick to a type, ond fi just yn meddwl, like, mae mor wahanol. I know, he fell in love with a lesbian. Wel, ond... A mae track record o'n dweud fel hyper-femme. Wel iawn, mae hi'n femme. Mae hi'n berson femme. Yeah. Ond mae, I don't know, ydy, visually, ond fi'n meddwl mae hi'n dod ar draws yn fwy masg. Yeah. Ond wedyn, wel, ti'n gweud hwn, ond XO fel Olivia Atwood, I wouldn't say bod personoliaeth... XO Olivia Atwood, is that a handle? Beth ydych dweud? XV. Oh! Quite a whole handle. Ni fel... XO at XO Olivia. Sorry, ti'n talu ti promote o Instagram i? We wish. Yeah, genuine. Ond na, so XN, dy fe, o... Yeah, Olivia, yeah. Who is going mental. Love Island Days, sydd yn mor ffynnu. Gweld ymateb i stuff. Which you weren't. Whole thing fi wedi gweld o hi, sorry to cut across, yw... Nath rhywun comment yn dweud fel, I just don't get it, like, why is he, blah, 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 why, I don't get it, what does he see in her? A wedyn just un comment o Olivia dweud, she's rich, babes. Oh. Iconic. Oh. I mean, dwi ddim yn anwyr. Dwi ddim yn anwyr, ond hefyd... Have faith. Well, I don't know. Peth yw, she's getting away with it because it's funny. Ac mae hi'n fel, person mae pobl yn ffeindio fel eitha ffynnu, cos mae hi'n gallu bod yn eitha fel direct. Ond really... Fi'n meddwl mae pobl yn obsessed achos mae fe'n weird. Mae fe'n so... mae fe'n so fel yn byw'r gair, fel you would never... Unexpected. Yeah. Mewn loads o ffyrdd. Ydy, for sure. Ond eto... Fi eisiau gwybod beth mae Americans yn meddwl am hwn, achos bys nhw ddim yn cael clyw pwy yw Chris. Mae'n definitely'n fwy... Fi'n gwybod fe'n mwy entertaining, ond mae fe'n mwy fel, what? I ni. Oh, I swear to God, prediction fi nawr. Bydden nhw'n torri lan, 100%, like it won't be a thing. A bydd Chris at Love Island All-Stars in America neu rhywbeth mis Ionawr nesaf. Oh, fi'n meddwl bod ti'n iawn. If I get that right, ti'n gallu prynu rhywbeth i fi, fel, I don't know, gig tickets i fel Jojo Siwa. Ond ydw i'n cael gwobr ar gyfer dweud, actually fi'n meddwl falle bod yna rhywbeth. Yeah, beth ymlaen. Yeah, fine. Achos o'n i'n wrong ar y cychwyn, as di weid. Mae'n mor ffynnu. Na ni ffeindio'r clip o fel superimpose o fel rhywbeth. Yeah, na siwr i mewn. Yeah. Ond mae fe mor ffynnu, gwrando nôl, achos ti'n mynd... fi methu credu bod pobl yn dweud hwn, just cos, like, dyn nhw ddim yn deall bod merch a bachgen just gallu bod yn ffrindiau. A fi fel, O'n i fel, because obviously just dim byd actually rhwngthyn nhw, o'n i fel, I don't know. I was rooting for you, Jojo. I know. We're all rooting for you. Wow. Pob luck. Pob luck, babe. Ond fi kind of fel, good for them. Yes, maen nhw'n hapus. You do you. Yeah. Fi'n fascinated. Yeah. Ond fi hefyd moyn cadw gwybod beth sy'n digwydd. Really fascinated. Fi eisiau mwy. I like bod nhw ddim yn really obvious amdano fe, in terms of maen nhw ddim yn snog o'i gilydd mewn public and all that. Cos mae fel, pob tro ti'n gweld un llun, ti fel, oh. Nhw'n fel breadcrumb o'n i, a fel just cadw ni. They know how to run a campaign. Ond beth sy'n mor weird, yw nhw ar fel This Morning sofa. Mae pobl mor cringe. Nes ti weld yr un lle oedd Jojo ar y sofa, ond oedd Chris fel yn neud VT rhywle, PSC, live PSC. A nath, nhw fel, oh, is there anything you want to say to Chris? He's listening. Ac oedd hi just fel, oh, you know, he's just such a sweet guy. And like, all this somebody felt... But there's only so much, like, mileage ti'n cael mas o... Fake relationship, yeah. Ond fel, I mean, we're such good friends, and that's what it is at the moment. Yeah, just give it up. Mae pobl yn colli diddordeb, ond i bai bod rhywbeth mwy. Be maen nhw'n trio cadw'n gyfrinach? Literally no idea. Ond, nes i weld clip, a fi ddim yn gwybod beth yw enw'r boi ma, sorry, ond oedd hi'n cael ei chyfald heb fe, which fi'n meddwl sydd wastad yn newid y dynamic, cos pan fi wedi gweld nhw'n cael ei chyfald gyda'i gilydd, mae hi wedi bod fel, yeah, we're really good friends, we've got a really special friendship. Pan mae hi, mae fel, oh, yeah, fel really giggly,
Ond oedd y boi ma, a bearing in mind, all the stuff, mae nhw ei hun wedi bod yn postio am fel, be bynnag yw perthynas nhw. A wedyn mae'r boi ma'n gofyn fel, oh, so, your boyfriend? Yeah. Mae hi fel, oh my God! Why would you ask that? A ti fel, why wouldn't he ask that? Yeah, because he's just like clarifying. Just like gaslight o'r pob boi yma fel, bod wedi gofyn rhywbeth absolutely insane. But ti fel... Neu mae hi dweud, mae nhw fel, like, what does Chris mean to you? Like, or what is your and Chris's relationship? Mae hi fel, Chris is such a special guy in my life. Like, he's one of the most important people I've ever met. Yeah. Mae llais, mae impression fi o Jojo Siwa yn really fel, with the Venn diagram o impression fi o Donald Trump. Yeah, it's like shove an American accent on and made him really dramatic. Oh, mae nhw fel, a husky. Yeah. Wow. Wel, fi'n siŵr dim dyma beth yr update ola. Na, ni, Jojo track on nhw. Yeah. On come January, guaranteed, but they are Love Island, but he, God knows, ar tour arall. Fi jyst yn gobeithio beth hi'n okay, fi really yn, cos bydde hi'n fine. But she'll be fine. 100% bydd hi'n fine. Ti'n meddwl bydd hi'n mynd nôl i deito? Merched. Well, she's pan. We shouldn't speculate, Could be. Could be. We shouldn't speculate. They could be married within the year, but ni ddim yn gwybod. You never know. I can so imagine like a Vegas wedding. Yeah, genuine. Bydd hi yn fel, white Elvis suit. Yeah, and they've like tipped off 100 paparazzi. Yeah, fel bejeweled. And maen nhw dal, they're saying their vows, and like, oh, you're such a special guy. I know, gyda bow. Yeah, cute. Mawr gwyn. Wel, dyna ni. Diolch Jojo am yr entertainment. Oh, seriously, diolch am y cynnwys, because I think, os maen nhw'n mynd i gael mileage mas o'r perthynas, ni'n mynd i gael mileage mas o'r hefyd. 100%, yeah. So, Mae cadw'r TikTok yn... Wetted my whistle. A toco. Yeah. Wetting your whistle. Na ni, diolch. Diolch. Jojo a Chris. So, o un artist LGBTQ, un arall, Yeah. ein hoff person. Well, falle, in the top 10, Catty. Well, un hoff person beth, full stop, allan y bawd. I corrected. I corrected. Fi ddim yn... Wyt ti'n nabod Catty? Fi wedi gwneud yn unwaith trwy gwaith. Yeah. Dwy waith trwy gwaith, ond fi ddim yn nabod ti na. Bydde fi just yn dwlu cael fel... Ddim even like big night out, ond fel... You are obsessed efo big night out. I know, beth yn cael un, just neb eisiau neud nhw dim mwy. Ond, ddim even big night out, ond fel eistedd in like the beer garden. Stunning. Troi'r prynhawn, roi'r byd yn ei le, I think. Yeah, she'd be the best. Bydde hi'n... Oh my God, 100%. A Amy, obviously. Yeah. Pam swn i ddim yn mynd i... Ti'n gwybod y Lesbian London events mae Wasm Face... Well, actually, falle ddim mynd, I don't know. Oh, a gossip, guys. Nes i ffigur mas... Hwna'n amazing, by the way. Nes i ffigur mas bod un hanner o Lesbian Supper Club... Ti'n mynd i pan, nes i mynd i gadw yn fi? Fi ddim yn, like... Fi ddim yn 100% sure, gai just wait. But I'm pretty sure, allegedly. Oedd ex fi, while I was with her, wedi cheat on fi, gyda un hanner o Lesbian Supper Club. Fi'n meddwl, sa'n meddwl bod nhw efo, gyda, the breadcrumbs of Instagram and TikTok. O, na, dyn nhw ddim. O, dyn nhw ddim? Na, maen nhw wedi dweud. I was going to say, maen nhw'n edrych fel bod nhw'n fully ddim efo gilydd. Yeah, if you don't know, Lesbian Supper Club, rival podcast. Podlediad lesbian arall, gyda dwy ferch, Freya a Scarlett, oedd yn mynd mas gyda'i gilydd am flynyddoedd, ond sydd bellach ddim, ond maen nhw dal yn trio cynnal podcast. Oh, ydyn nhw? Tricky. Oh. As far as I can tell, dyn nhw ddim yn neud gyda'i gilydd dim mwy, maen nhw'n neud fel un yr un. Oh. Yeah, gyda gwesteion. Ond ma'n a good compromise, I suppose. Yeah, ond maen nhw hefyd yn rhedeg events yn Llundain sydd yn edrych yn quite fun. Yeah, a mae'n siŵr fel, but they'll get to a point eventually lle maen nhw'n gallu fel co-parenting. So what? Maen nhw'n co-parent o'r podcast. Yeah. Pwy yw nes i weld, nes i weld rhywbeth ar TikTok the other day, ac oedd fel, there's no one we know, ac oedd fel, coming back from a first date to my ex-girlfriend with her new wife. Neu rhywbeth fel, na ni fel, that's the vibe you want. Gyda exes. Na? Mae'n dibynnu ar yr ex. Oh, well, yeah, I suppose. Mae'n so fully dibynnu ar yr ex. Ydy, mae fe. Ond ti'n fel, do exes ti ddim, like, to the point where, like,
falle bys rhywun arall yn cysidro nhw fel XX, ond ti'n ffrindio efo pobl ti di deitio. Yeah. Ond fi'n meddwl... It never got to the point where it was like a big enough of a deal anyway. Na, fel, as in... Yeah, fi'n meddwl... Actual big exes fi, where it's like been significant Full, a amser hir a fel... Nes i gael, it was a relationship fel girlfriend. Yeah. Shayna, probably best left. Yeah, fair. Ond os bys ti'n gweld nhw on the street, bys ti'n dweud hi and all that, neu trio osgoi? Mae'n dibynnu ar pa un ohonyn nhw. Yeah. Rhai ohonyn nhw, yeah. Ond I think bydde fe'n fel... Ars na fi ddim yn gweld nhw lo. Dyn nhw ddim yn really, byw yn agos. So Maen nhw'n dweud nag nhw bod ti... Pa mae rhywbeth wedi fel like when something's not meant for you, it'll never be around you again. So os chi'n toi lan gyda rhywun a fel ddim gweld nhw beth eto, then it was like the right decision a fel it wasn't meant to carry on. Fi yn deall hwnna'n hefyd. I think this is more geographical. Yeah, ond fel in a spiritual sense is what I mean. Okay. Engage your spiritual core. Yeah, fi spiritually ddim yn bump mewn i hi, cos mae'n byw 2 awr I ffwrdd. Spiritually, dyna pam. Ti di bod rhy bell ohono fi am 2 wythnos. My inner Sam has not seeped in. Oh, honestly. Ni angen ei taro I orffen y diwrnod fi'n meddwl, I jyst I gael ti nôl yn yr hokey pokies. Okay, hokey pokies. Nes I glywed rhywbeth dynod o blaen. Ti'n gwybod Rosa Rosie? You must know. Oh, yeah, YouTubers. So, I'm obsessed with them. I know. Nhw oedd fel representation cyntaf ni, fi'n teimlo hefyd. Yeah, for sure. Yeah, what a lovely couple. Anyway, anyway, fi'n rhaid nhw. Ond o'n nhw'n... Oedd Rosie to dweud, yeah, because the thing is, in a lesbian relationship, you've got one that knows about horoscopes and one that does all the driving. Literally. I feel like that's you. I'm the driver. Ond dim ond achos fi'n mynd yn travel sick. Oh, well, fair enough, yeah. Ond ie, pwy bys o hwnna'n un ti? Ydy Rachel fwy agored I? Na. Dwi ddim, like... Ni fel, ni'n joio nhw. Yeah, ond ti ddim yn fel, you don't have a deck of tarot cards yn y tŷ. Na, a fi ddim chwaith yn fel checo, and I can't for the life of me remember what my moon and rising and all of this is. Na, fi so ddim bydd rhaid I Sam gweithio fi eto. Na. Ti na, ddim? You must know. Ni'n double Scorpio y ddwy ohono ni. Oh, yeah. Yeah, fi'n double a rhywbeth arall. Yeah, fi'n meddwl ni... Sagittarius? Yeah, ac o'n i'n Capricorn fi'n meddwl. So you do know him. Yeah, ti'n Sag. Fi'n cofio... This is ringing bell now. Taurus, right? Taurus, Gemini moon, nath I weithio fi pan yeah, but Gemini moon is my worst. Geminis are my worst. Pam? Maen nhw just pob Gemini fi'n abod on y brawd fi yn mental. Chaos. Ydy hwnna'n... Yeah, but that... What? If it's their moon? Na, it's their main sign, yeah. Oh. So, but she's Taurus. All of my friends are Tauruses. Really? Yeah. Ti'n gwybod beth? Mae bron Scorpios. pawb fi di deito... Dim ond yn hollol wir. Ond pobl fi di bod yn mas gyda amser hir. Sagittarius. Falle mae fe achos moon ti. And not good. Oh, clash. Well, achos mae Scorpio a Taurus, dyna yw'r perfect match. Fel bas there, yeah. Fi'n cofio. Yeah. Pan o ti newydd gwrdd â Sam. Yeah. A nathon ni, chi'n dod lan y flwyddyn. Oren, dydd llun nesaf. Achos, oedd, ti'n cofio pan o'n ni wedi mynd I Pride? Yeah. A wedyn, oedd ni wedi cwrdd â Sam yn La Pantera, shout La Pantera, ni fan Nosweler, had a lovely time. A wedyn, o'n i wedi mynd ar fel couple of dates gyda'r ferch yma, and, like, she's grand, ond na. No, wasn't a vibe. Na, a wedyn, oedd Sam yn trio convince fi I mynd mas gyda hi eto, just cos mae'n purely achos bod hi'n Taurus. Yeah. A ni fel, na. Na. It's just like, ni just ddim... Galle'r merch yna wedi fel full on, you know, insulted your mother and father, but Sam dal di mynd, but she's a Taurus, give her another go. A ni fel... Na. Ond wedyn, the funniest thing, achos wedyn, nes I fel, mynd ar couple more dates gyda couple o ferched eraill, and then nes I gwrdd â Rach pretty soon after hwnna wedyn, a wedyn... Look. Lo and behold, Taurus. Yeah. Honestly, Scorpio's a Taurus. Mae fe weird, mae literally pob ffrind fi yn Scorpio neu Taurus. Beth yw Sam? Capricorn. Ond weithio mae'n ddau ddim, I suppose. We work. O fi'n meddwl y gwahanol gyda fi a Sam yw, we have the same traumas. Okay. Yeah, so that always helps. Yeah. Ond nôl I Catty. We've gone from Catty to talk about lesbian trauma. Ti'n beth yw star sign Catty? Gaf I Google fe. Ti'n meddwl bod Catty mewn I star signs?
One of them's got to be. Oh, I guess that's an energy from them both. Oh my god, mae hwnna'n good game. Okay, lesbian couples, pwy yw'r driver, pwy yw'r horoscope person. Fi'n meddwl, well, according to the new music video, Catty yw'r driver? Oh. Nag yw hi'n a driver? Let me Google it. Oh. I'll mute it so we don't get copyright. Joyride, Catty. It's popping off. It's not TikTok dance amdano fe ato. Na. Eitha anodd ni dance dda fe fi'n teimlo, cos mae'n quite fel rocky. Fel yeah, right. Well, it's hard because they're in America, so this is a left-hand drive. That's Amy. Yeah, ni'n siŵr ta Amy oedd yn gyrru. Yeah. Amy's the driver. Well, I suppose Catty's got a lip sync, hasn't she? So she's busy. Ydyn nhw'n switch off? Nah, it's Amy all the way. Okay, so Catty's Amy in the driving seat. Catty's the horoscope queen. So Catty... Siarad bach mwy mewn o'r mic I fi, mate. Sorry, fi'n brysur yn Googlo. Fi eisiau ffindio horoscope hi. Be ti'n meddwl, what would she be? Fi'n meddwl falle... She could be a Capricorn, you know. Oh, literally no idea. Be yw vibe hi? O, fi angen pobl dechrau rhoi birth dates nhw on Instagram profiles nhw, please. What, really the mother's maiden name? And Fi just mynd I danfon neges I hi. Hi, quick question. Go on, do it. Be yw horoscope ti? Recordio pods ni ar y funud, and it's an essential question. Hefyd, un Amy while we're at it. Hefyd, un Amy while we're at it. Hwnna, diolch please. Diolch. Yeah? I'll keep an eye on that. Joyride. A hefyd, C-Mat. I did the butcher. I did the baker. Ni'n mynd I wneud y TikTok dance. I'm going to force you to do it. It's going to be terrible. Awful at dawnsio. A fi, ond that's the good thing about this. Yw dim rhaid chi fod yn dda o gwbl. Mae fe'n very fel hand movement-y. Ydy, mae e. Mae fel bach fel charades. I was going to say charades, and then I went charades. Charades. Be ti'n dweud? Charades. Gyda fel to ar y fi. Charade fel charade. Charades. Bydde fi'n dweud charades. Fi'n dweud charades. Yeah, on Tio Cowbridge. Scone? 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 Oh, yeah. Scone. Bath. Having a bath. Bath. I decide on the night, fi'n meddwl. Fi dweud I heard, though, but I still say ears. And them years. I heard. Be ti'n dweud am porfa yn Saesneg? Glaswell. Yn Saesneg? Oh, I didn't know what you meant by porfa, but you mean glaswell. Oh, yeah. Grass. Grass. Ti'n dweud grass? Na, fel, beer before grass. Beer before grass, you're on your... Yeah, grass before beer, you're in the clear. Beer before grass, you're on your ass. Ti'n clywed hwnna? Am a marriage of one. Mary Jane. Mary Jane. Oh, God. Ond y reswm fi siarad am Catty and therefore Amy yw, mae'n gyfres newid, I Kissed a Boy. Ti wedi bod yn gwylio fe? Fi wedi gweld rhywun cynta. Ti heb catch on that? Ti bod yn brysur? I know. Mor brysur. On same. You fit it in. While you're driving, joking. Ti'n gwybod beth yw eddo? Like, ni'n gallu gwneud loads o bethau really hwyl gyda'i gilydd, ond ti'n gwybod beth sydd yn anoddach na unrhyw beth yn y byd, yw I gael Rachel Voice I eistedd lawr ar y soffa. Oh, really? She's a busy girl. Gwylio reality TV. Oh, achos mae hi ADHD. Yeah, I think... Fel we all. I think wneith hi eistedd lawr a gwylio I Kissed a Girl. Yeah. Tough a sal gyda I Kissed a Boy. Ond falle bydde hi yn. O'n I bach yn fel... Cos nes I ddim wylio'r gyfres gyntaf I Kissed a Boy. Oh, mi nes I. Loved I Kissed a Girl. A wedyn ni fel, do I bother? Will I get into it? On yeah, I do. Am hefyd, dim lot o teledu ar hyn o bryd. Ond you'll be glad to hear beth sy'n cychwyn dydd Llun nesa. Ar anniversary fi a Sam. Sam was also glad to hear. Love Island. Oh, yeah, it is my fix of straight people problems. Yeah. I love it. Ydw i'n mynd I wylio fe falle? Falle. Mae'n quite time commitment. Wel, be ydy, mae fe pob nos. Ond be allan neud yw, na I roi fel cronodeb o'r first couple of episodes a wedyn just penderfynu. Cos o'n I fod yn dig, llynedd, oedd na good dramas yn digwydd. Yeah, fi jyst yn siomedig bod nhw ddim wedi ffeindio ffordd I wneud yn fwy gay. Yeah, oedd na un merch yn doedd yn series 2. Mae hi di marw nawr, ond oedd hi di dewis merch. And I don't think the producers were happy either. Na. Mae fe'n frustrating. Ond maen nhw wastad yn dweud, whenever this question comes up,
Bydde jyst ddim yn gweithio. Bydde jyst ddim yn gweithio gyda'r fformat. A hefyd... Fi'n deall, bydde ddim yn gweithio gyda'r fformat, Yeah. ond mae hwnna'n fel actio fel bod y fformat yn hollol unchangeable. Yeah. Which, Neu creu, but then it's not like they've trio creu sioe i... Yeah. Ti'n i addreso fe, either. They're just like, this is your lot. Ti'n gwybod beth sydd yn dod mewn cwbl o wythnosau? I want to say, mae rhywbeth yn brain fi'n gweud 25th of June. If it's Ultimatum, it's 29th. Ydy e? Ie, fi'n eitha siwr. Ga fi checo ar laptop research fi. O, na, ti yn iawn. 25th. Da iawn. I knew it. You did know it. Yeah, ti'n gwybod beth fi... I mean, mae yna lot o gwestiynau am y rhaglen yna, what on earth? Yeah, Ultimatum is unhinged. Cos nath ni siarad am yr Ultimatum y gyfres diwetha, do. The Ultimatum, Mario, move on. Move on. Do you mean? When in doubt. Mae fe'n really weird. Fi eisiau gwybod beth yw'r broses ymgeisio am hwnna fel... Mae rhaid i'r ddau ohonyn nhw fel cytuno i wneud e. I mean, iawn. So mae fe bach o fake... It's a fake ultimatum. Dim ond un person fi wedi gweld yn yma, ble fi fel, oh wow, ti actually ddim eisiau bod fan hyn, ond ti jyst yn neud achos bod ti ddim eisiau fel perthynas ti crumblo. Yeah. Ti'n cofio... Cling on. Ray. A mae hi nawr gyda rhywun arall o'r sioe. Ray. Yr un... Ti'n siŵr? Yeah. Get the trusty laptop out. Here we go. Ray, cwiar, ultimatum. Okay. Raylin, yeah. Cos oedd hi... Nag oedd hi... Dyna mod i'n gweud railing. Raylen. Nag oedd hi gyda... Pwy oedd hi gyda ar y sioe eto? Fi ddim yn cofio anhwy, fi'n cofio exactly be mae'n edrych fel. O falle mae wedi torri lan. Mae'n ganddi fronau enfawr. Yeah. Ac oedd hi bach yn... Okay, ond nath hi mynd mas... They might have broken up already, and nawr mae hi gyda rhywun arall. Mae definitely gyda rhywun fi ddim yn cofio gweld Na, blaen. ond oedd hi yn mynd mas gyda rhywun arall o'r sioe am spell. Oh, she's a frequent Instagram poster. I always got the time. Well, yeah, oedd hi wedi mynd mas gyda rhywun arall o'r sioe that was unexpected, a fi methu cofio pwy. Nid li ffeindio mas beth oedd enw partner greithol hi ar y sioe, just cos Yeah, mae'n mynd i ffrio brain fi. now she wants the bloody laptop. Yeah, well, we're at it. Ultimatum partner. Lexi. Nhw, gyda'r rhai o'r lleill, ti fel, okay, maen nhw'n obviously fel ddim yn meindio bod nhw ar y teledu ar gyfer hwnna'n beth. Yeah. Ond gyda hi, oedd hi'n actually yn edrych, like Raylin nawr, oedd hi wedi cael ei... Raylin. Just call her Ray, I can't deal. Oedd hi wedi cael ei llusgo ar y rhaglen yma. I know. A oedd hi'n genuinely yn edrych fel bod hi... Terrified. Ddim eisiau bod na o gwbl fel... Ddim fel, okay, well, fi ddim really eisiau bod yn involved on fine, let's do this, it's something to do. Oedd hi genuinely... Ond nath hi wedyn troi mas i actually fel cymryd e'n serious a fel cael teimladau am rhywun. Wel do, nath hi wneud bits gyda... Backfired. Jesus. Yeah. Gyda... I want to say Vanessa. Vanessa. Oh my god, cofio Vanessa. He was like the villain of the season. Yeah, she was. Oh, my gas. Imagine mynd ar hwnna a cael villain edit. Brutal. Yn brutal. Scary. Mae e, ar y degau, ti fel, did you help yourself? Yeah. Because you did say that. Yeah, true. You did say it even with an edit. Mae loads o articles dod lan i fel esbonio pwy sy'n mynd i fod ar y sioe. Yeah. Ti di gweld nhw a pwy ti fel root am? Do, oh god, pa'n nhw'n fi, cos ddim cofio enw dim un yn y bron. Mae yna un cwpl fi fel, fi'n hoffi nhw. Fi'n meddwl bod y ddau yn defnyddio she, they pronouns. Yeah. A mae'n neis gweld yr cynrychiolaeth yna. Mae'n edrych yn fucking cool. Mae dyn nhw fel just style fel... Dyn nhw ddim yn really... Bach mwy androgynous. Dwi ddim yn typical i weld cwpl mwy masg, y ddau ohonyn nhw i fod mwy masg. Which is nice. Fi'n meddwl gyda'r gyfres diwetha, bron yn ddieithriad, oedd un ohonyn nhw'n fel really eitha fem, a oedd un ohonyn nhw'n really eitha masg. So mae'n neis gweld fel... a mae hefyd mae fe'n gallu limito wedyn yr mix o lan o'r couples hefyd i wneud hwnna, ond mae hwnna'n neis. Ond be fi'n ffeindio rili ddiddorol yw, yn amlwg yr whole thing o'r ultimatum, right? Dych chi'n either priodi neu sefyll mlaen, Mario move on. Ond mae dau ohonyn nhw allan o'r couples, as in two separate couples, one in each couple, yn dod o teuluoedd naill fel traddodiadol neu maen nhw ddim yn derbyn fel perthnasoedd neu marriages LGBTQ. So fi just fel, mae hwnna mor savage i fel dod o'r person ar y sioe. I mean, fi'n gwybod bod nhw wedi cytuno dod mlaen, ond when it comes to fel
hwnna. Yeah. O'n i ddim wedi meddwl amdano. Yeah, I guess. Ond mae'n gofyn mwy na just make a decision whether to marry or not. Mae'n ofyn mawr. Yeah. Achos... Like, I mean, bydda lot o deulu ddim yn hoffi o reidrwydd eu plentyn nhw yn mynd ar raglen fel yna anyway. Yeah. Just achos mae fy mor fel intimate a popeth. Ond, ti'n iawn. Fi wastad yn meddwl yn gyffredinol am pethau fel priodas yw fel, os mae un person o perthynas ddim moyn priodi... That's that. It is that. That is that. Yeah. So os ti'n mor desperate i priodi, how can it work? Because ti'n sacrifice o rhywbeth and then you end up like resenting. Oni bai bod chi'n gallu dod at lle chi'n fel derbyn hwnna. Yeah. I suppose, mae'n dibynnu ar y reswm. I suppose, bydd yn ddiddorol fi'n meddwl, achos mae yna wahaniaeth mawr rhwng cwpl ble mae un ohonyn nhw eisiau priodi a mae'r llall fel, na, fi ddim really barod, even though it's been like 7 years, fi ddim really barod, like, fi ddim really eisiau. Ond mae fe'n gallu digwydd potentially yn dyfodol. Gallu fe, ond mewn ffordd, ydy hwnna'n llai, ydy hwnna'n... Gallu ti ddallu mewn iddo fe fel, wel, falle bod nhw just ddim eisiau priodi point blank, Wel, falle point blank, falle bod nhw ddim eisiau priodi ti. Ond fi'n meddwl bod yn actually'n dod â elfen really diddorol pan mae dy ti cwpl ble mae un ohonyn nhw, falle bydden nhw actually really moyn, ond mae'n rhywbeth ti fewn iddyn nhw neu amgylchiadau teuluol neu cymdeithasol sydd yn dal nhw nôl. Ble maen nhw fel, wel... Mae crefydd teulu fi neu diwylliant teulu fi neu crefydd nhw I hun neu rhywbeth yn sort of rhoi heinen bach cymleth. Fi'n meddwl bydden mae mwy o ddyfnder i'r rhaglen gyda cwpl o berthnasau sydd bach mwy gyda complications fel na. Mae yna un cyfle yn does lle maen nhw ddim wedi bod efo'i gilydd fel, was it blwyddyn neu llai na blwyddyn? Pack it in, innit? A fi fel, are you fucking shit? Like, fi'n gwybod bod lesbians yn sefyll yn gyfnod, but that's ridiculous. Achos bys nhw wedi gorfod ymgeisio am y sioe in like month 1 of their relationship. Oh my gosh, ti'n iawn. Ridiculous. Gais gweud I orffen, ond I fel bod gen ti lot mwy ddweud. Na, I'm done, babe, for starving. Un peth sydd yn really... A mae fe yn bothro yn fi. A falle bod hwn... You can tell me if I'm right or wrong. Ond rwy'n sy'n bothro fi am Queer Love Ultimatum yw bod y cyflwynydd yn fenyw straight. Oh, yeah. Wel, yr un peth gyda bloody... I Kissed a Boy and I Kissed a Girl. They're trying to make Dani Minogue iconic. Ond fi'n gweld sut... Wel, nath nhw cast I ar gyfer I Kissed a Boy. A felly gweld sut ar gyfer fel... gay icon. Gay icon I ddynion hoiw. Ond I yn gobeithio... Fes nhw wedi wneud. Nath ni siarad am hwn? Sa'n gwybod, ond maen nhw wedi castio'r voiceovers yn fwy... Charlie Marlowe. Which is a great casting ar gyfer voiceover I Kissed a Girl. Ond fi yn meddwl, bydde fe wedi bod gymaint fwy... Ti'n gwybod beth bydde fi'n hoffi gweld ar gyfer cyfres 2 I Kissed a Girl? Amy's the presenter. Can you imagine? Bydde hwnna'n amazing. Bydde hwnna'n actually yn really that. Achos dwi'n Dani Minogue ddim yn queer icon I ni. Dwi ddim yn... As far as I'm aware. Cos a hefyd, mae'n sort of dod â elfen ble mae'n... I don't know, mae Dani Icon. Dani Minogue yn cerdded mewn. A mae'r merched I yn kind of fel, fancy her a bit. A ti fel... Na, ti moyn bod fel, love the outfit. Ti eisiau rhywun sydd yn just yn deall. Rhywun sydd fel inspirational, ddim... I guess, You know? Ni pwy arall bydde'n dda? Oh. I don't know, maybe like an ex-footballer neu rhywbeth. Yeah, Alex, what's her name? Alex Scott. Yeah. Bydde hwnna'n good. Yeah, Alex Scott. Bydde hwnna'n good. Ydy hi'n good yn fel... Mae'n dda gyfflwyno rhaglenni Joyride. Yeah, ti'n bach o fel... Hi a Jess Glynn, gyda'i gilydd. Cute. Oh, yeah, love that. There you go. Cute. Yeah, okay. Sign them up. Ond gyda queer, what's it called? I Kissed a Girl. Queer Ultimatum. Queer Ultimatum. Fi just a meddwl, for God's sake, couldn't you have just given it to someone queer? Well, thing is, Herbs, they've given us a programme and that's enough. But like, on hefyd, person, it's not like she's an amazing booking. Fi di gweld ti mewn un rhaglen blynyddoedd yn o'r teli, ond i fel, hi. Ond thing is, fi ddim yn gwybod pwy yw hi anyway, chos maen nhw'n America. Fi ddim really gwybod lot o American presenters, so fi bach fel, who is this gal anyway? Falle mae hi mwy o thing yn America, I don't know. Ti'n gwybod pwy gallen nhw wedi cael? Pwy? A fi ddim yn gwybod, fi cael deja vu. Fi ddim yn gwybod fi wedi gweud nath o ti o blan. Raven. Raven. Neu, Crushell.
Crisial. Right? And then bydde Crisial yn fel deall the ins and outs of like a queer relationship. And I think i wneud good job. Ti angen deall. Wel, ddim yn wneud good job. Gallu ti wneud good job, ond fi'n meddwl I roi rhywbeth extra i raglen, i roi mwy o hygryd iddo fe, i roi bach mwy o'r fel dealltwriaeth o empathy yna. And fi'n meddwl, gyda Queer Ultimatum, I don't know, mae'n gwahanol i fel gyda I Kiss a Girl, I Kissed a Boy, mae job a presenter literally just i cael fel quick impact moment of like, drop her in in a nice dress, right? Ond mae Queer Ultimatum, maen nhw bron yn fel dod o draws fel, like, they're a married counsellor neu rhywbeth. So you do want a bit of credibility. Yeah, to be fair, dyn nhw ddim actually wneud loads yn Queer Ultimatum na. Dyn nhw ddim... Maen nhw just yn drop yn meddwl byn o hyn, yeah. Ond even so... Yeah, please. It's just so bizarre. Falle there's gormod o gays ac yn fel, we need a straight... Yeah, but that's what I mean. Like, even if you were like, okay, actually, to try and appeal to a wider audience, you guys get someone... Yeah. Sy'n deall y bach. Like, like, really famous straight. Just randomer. Falle bod I don't know. Na, fi'n meddwl bod I at all. Fine. Oh, we just came for her. We don't even know her name. Byw anna we? Don't know. Na, fi ddim yn gwybod, ond fi wedi gwylio hi ar raglen teledu blaen. Fi'n deall bod hi'n actores, ond ti ddim yn un yn gyflwynoraig. Yeah. Well... There we are. Yeah, there we are. Either way. Beth mae'n ti wythnos hynta? Priodas sydd iau, nos iau. Oh, yeah, wrth gwrs. Parti pen blwydd brawd fi'n 40 nos Sadwrn. Parti? Yeah. Parti mawr? Mynd I weld, mae chwarae nghyfraith hi, she goes all out. She's basically treating it like her own wedding. So brawd fi'n neud speech. Brawd arall fi'n neud speech. Mae hi di ordro loads o fel personalised bits. Fi'n reit o hwnna, ddo. Mae hi'n mynd full. Achos Pamela. Mae hi di cael event planner on board I neud e. Mae mewn venue. Yeah. A wedyn, be arall fi'n neud? Mynd I radur pêl-droed nos Fori. Wel, hwyl. Dydd Mawrth. Ni'n recordio di llun, so dydd Mawrth yn Swansea. Be ti'n neud? Byddai yn gwylio'r game, ond probably, wel, fi methu cyrraedd Abertawe yn ffodus I wylio fe. Ond, fi'n siŵr beth na wythnos yma. Tell you what, surprise bach I chi wythnos nesaf. To be continued. Wel, pythefnos. Pythefnos, Pythefnos nawr, God. Diolch am rando. Beth ti wedi joio'r panel gyntaf nôl ar ôl break bach, neu? Do, ti? Do! Wahoo! Gwych, na I weld ti cyn byhir. Gweld ti cyn byhir. A chi fyd, ta-ra! Ta-ra!